Che la senteni? Che la senteni? La sbuzz! Che la senteni? De me mei proscia. Emiliu che sa casea si au segli oitau enta evangelizar lu parsà. Che s'avere deixat lu subenité, u autà, u lieit e u fautu. E cum tut sen qui sport a respecte, Emiliu che debeva ha miracles. La legenda che è clara. As hemnes qui volen humainat e qui s'asseden dessus, es hen impregna en la nau. De segur, nes bon pas assi escun e cauque mau sort. Miracle bertades que sun. E aquests miracles que hen wei en quer, la renomada do fautu de 100.000 pum monde sanse. Bon, rendemus en 9 mesos.